U Raški je svečano obeležena 51. godišnjica postojanja i rada Udruženja penzionera, događaj koji je okupio brojne goste iz Ivanjice, Arilja i drugih okolnih mesta. U duhu prijateljstva i zajedništva penzioneri su imali priliku da uživaju u dobrom druženju, bogatom programu i izložbi koje su pripremile članice mesne organizacije Žena Raška. Poseban utisak ostavila je modna revija srednjoškolki koje su pokazale kreativnost i dali mladalačku notu ovom događaju. Dugo trajemo, a i godina imamo dosta. Naučili smo za to vreme da radimo ove poslove, barem ja sam imao prilike da uvek oko te organizacije nisam imao problema. Imam izuzetno dobru ekipu koju sam izuzetno zahvalan da smo ovo danas sve organizovali. Videli ste danas ovde koliko tu ima predstavnika iz koliko opština, pola Srbije ovde praktično prisutno. Svi vole da dođu u Rašku. Evo vidite kako se one ovde vesele, kako je to lepa atmosfera. Valjda smo to zaslužili, a što nismo, odužit ćemo, zaslužit ćemo, trudimo se. Mislim da su ovo lepi trenuci za penzionere. Nama je toliko to ostalo da se družimo, da se veselimo, a mislim da je danas atmosfera izuzetno dobra, sastav je izuzetno dobar, videli ste ko nas je sve došao, sa svima imamo izuzetno dobru saradnju, tako da samo da nastavimo ukoliko možemo još da popravimo ovo. Mislim da je ovo dostigli smo jedan stvarno nivo, jedno lepo iznenađenje su bila ova deca danas, jedno osveženje, da se nigde to nije desilo. Skupu su prisustvovali i predstavnici lokalne vlasti, a predsjednik opštine Raška, Darko Milićević, u svom obraćanju istakao je značaj penzionera kao temelja zajednice, naglasivši da će opština i dalje pružati snažnu podršku njihovim aktivnostima. Ono što sam ih također u skorijem razgovoru i sastanku sa njima zamolio jeste da nam i u današnjem vremenu pomognu. Oni jesu, to su ljudi koji su decenijama radili, stvarali, gradili, jednostavno ostavili su nam zavet da sve to sačuvamo i da unapredimo. Opet živimo u nekom teškom vremenu kada nam treba njihova pomoć. Sve one moralne vrednosti koje su oni nasledili, koje su sticali oni su se trudili da nama sve to prebace mlađim generacijama. Čini mi se da je došlo vreme da opet moramo da pozovemo te starije naše roditelje, babe, dede, jednostavno da nas vrate na pravi put i malo više da pokažemo humanost između sebe, malo više empatije, saosećanja i jednostavno da se vratimo nekim normalnim vrednostima. I oni su ljudi koji razumeju to. Tako da ja njima često kažem, vi jeste decenijama radili, jeste sad u nekom stanju mirovanja onako, ali moramo ponovo da vas aktiviramo i morate ponovo da počnete da radite. Da radite kao naši savjetnici, da radite sa mlađim ljudima, da nas kritikujete ono što ne radimo dobro kako bi ispravili svoje greške. I velika zahvalnost svim ljudima. Evo je i danas ovde ogroman broj penzionera iz Raške, iz njihovih prijatelja, iz Ivanjice, iz Kraljeva, iz drugih gradova. I stvarno je lepo videti da se oni druže i da sa tolikom energijom, da su toliko raspoloženi sa osmehom na licu, dočekuju svoje prijatelje. Još jednom ja im čestitam dan penzionera i želim pre svega da budu srećni, da budu zadovoljni, da imaju toplinu svog doma i da nam još dugo traju. A lokalna samouprava je svakako tu da bude jedan stup zajedništva, ali i podrške koje pretpostavljam će oni imati u narednom periodu. Ja to uvek kažem, nije posao lokalne samouprave samo da se bavi decom i mladim ljudima i ljudima u radnim odnosima u onom srednjem dobu. Je naš je posao da se bavimo i penzionerima. I mi moramo to da radimo i upravo iz tog razloga se i bavimo penzionerima i pomažemo im u svakoj prilici. Kako preko udruženja njihovog, tako individualno, sve gde god možemo da izađemo u susret, mi to radimo i radit ćemo u budući. Podršku je pružio i načelnik Raškog upravnog okruga Stefan Adžić, naglasivši važnost udruženja koje okuplja starije sugrađane i promoviše aktivno starenje. Da budem iskren, iznenađen sam brojem penzionera koji je danas sa nama. Ja često volim za penzionere da kažem da oni možda na najbolji način znaju šta je država i ne zaboravite samo da pre 10 i 12 godina kada smo imali i sproveli sve one mere fiskalne konsolidacije zajedno sa predsjednikom Vučićem, da su negde možda penzioneri bili najviše na udaru. Ali je predsjednik to prepoznao zato što je upravo znao ovo, a to je da penzioneri najbolje znaju šta je država i negde svakako u narednom periodu treba da nastavimo sa svim onim stvarima koje Vlada Republike Srbije radi u prethodnom periodu, to je kontinuirano i stalno povećanje penzija, tako da je jedna lepa vest
za sve penzionere sa teritorije Raškog upravnog okruga, da ćemo i u narednom periodu, odnosno u narednih nekoliko meseci, ih također čeka povećanje penzija. Sa druge strane, ako govorimo o onoj institucionalnoj stvari, u institucionalnoj podršci, zadovoljstvo je zaista što svaka lokalna samouprava sa teritorije Raškog upravnog okruga ima jedan prijateljski odnos prema penzionerima, što ih poštuju, što u svim onim stvarima u kojima je nadlež lokalnih samouprava im pomaže. Svakako još jednom veliko zadovoljstvo što sam danas ovde. Svim penzionerima sam poželeo da danas imaju lepo druženje i da u narednom periodu svakako imaju dobro zdravlje. Ovom prilikom dodeljene su povelje za doprinos i saradnju u udruženju i to opštini Raška, mesnoj organizaciji Žena Raške, PIO fondu u filijali Kraljevo. Pored priznanja za nesebičan doprinos udruženju i pomoći organizaciji, uručene su i nagrade Zorici Đorđević i Zorici Nišavić. Mi i organizacija penzionera, odnosno udruženje penzionera, smo u stvari lice i naličje, jer moje članice, odnosno članice organizacije Žena su istovremeno i članice udruženja penzionera. Tako da se naše članstvo negdje preklapa, a u nekim zajedničkim aktivnostima, zajedničkim projektima, znači ta saradnja je u stvari dovela do ovog priznanja i zaista hvala predsjedniku da je prepoznao značaj ove saradnje i da je organizacija Žena dobila isto. Tako da, pored predsjednika opštine i gospođe direktorke penzionog fonda, ja se zaista osjećam počastvovano ispred organizacije Žena, što smo i mi danas deo ovog druženja i priznanje koje smo dobili zaista puno znači. Velika je čast i zadovoljstvo povodom ovog priznanja. Zaista istovremeno osjećam i zahvalnost i ponos što su mi ukazali tu čast i što sam imala prilike da dam doprinos zajednici penzionera i to je nešto na čemu ćemo raditi i u buduće. Ovo nije samo lično, ovo je uspeh svih nas i uspeh zajedničkog rada, podrške i poverenja koje mi ukazuju i ponavljam na čemu sam izuzetno zahvalna. Trudit ćemo se da nastavimo i u buduće sa ovom misijom, da unapredimo kvalitet života penzionera i još jednom da podsjetim da Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje svakodnevno radi na poboljšanju kvaliteta života naših penzionera i iznova iznalazi mogućnosti da budu sve bolji i bolji uslovi života. Nagrada je potpuno neočekivana. Stvarno jedno jako prijatno iznenađenje. Prosto, znate, ja sam radila, mogu li nešto tako da kažem, 37 godina. Samo sam dobijala nagrade za 10, 20, 30 godina radnog staža. A ovde da neko mi da nagradu za rad koji sam uložila, a koji sam smatrala da je potpuno volonterski, nikakve nadoknade nismo imale nas dve, niti bilo ko drugi, zbilja je jako velika čast i prijatno se osjećam i srećna sam i zadovoljna i to mi daje još veći elan da nastavimo da radimo i dalje istim tempom. To bi bilo otprilike to što bi ja jedino bih poručila našim dragim sugrađanima, penzionerima, da dođu u naš tamo penzionerski dom, da se druže kad imamo drugih aktivnosti, da pokažemo da kaže aktivnost je najbolji neprijatelj loših misli. Ja ih zato pozivam da oni dođu sa nama da se druže, da bi zaboravili sve brige. Ali meni je zaista velika čast i zadovoljstvo na ovom mestu, među ovim ljudima sa velikim iskustvom, da svoje iskustvo pretoče u zajedništvo i da su godine nisu prepreka za stvaranje, već su naprotiv inspiracija. Ovo se sada nama dogodilo. I da kažem da kultura nema starosne granice, nego da je kultura i u našem putovanju, u našim susretima, pesmi, izložbi, ispričanoj priči. Gosti su bili oduševljeni organizacijom i sadržajem manifestacije ističući toplinu, gostoprimstvo i posvećenost domaćina. Ja sam penzionerka iz Arilja, prvi put sam u Raškoj i oduševljena sam
atmosfera i sve je okej. Mnogo je lepo u Raškoj i prelepa su druženja, ljudi gostoprimljivi, sve je najbolje, muzika, hrana, sve izuzetna, svaka čast. Ovaj događaj je još jednom potvrdio koliko su ovakva okupljanja važna za očuvanje zajedništva, kulturne baštine i međusobnog poštovanja.